Yang aki din! Alan abakla, picturean na tapno adaman mag-i-post ko iti Facebook. Nabayag matin sa anak ang nagpo-post iti picture ko ket. Anya, i-post mo ko na. Un, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay, marurog day. Apay ko mamarurod, ket jak magpakibibiyang ang nagiti ipopost na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arod. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost tapno ad-ad-dapay ang marurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisimot na ito a babae. Post iti picture na. Kunam lalo na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasla tuman nabutog ka mat nga agmay-may sa. Ay nakita ang manday ito impose ni Sheila iti Facebook na. Napintas laang mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Kasla sunggo. Anya? Pudno mat, nalabas ti kinaagbibisin na. Kunamlan nakapimpintas. Ay namare, kagahangay na Facebook na nga ron. Di i-post na, di kayad na nga i-post. No marurod ka, saan mo agit kitaan? Kas dailaang dayta kumare. Ay najak nga rod malapdan ti bagik asaan ang makaungot. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Anya? Wan, kumare, dayta ti mariklik na, tunggal agpopos ni Sheila iti literato na. Makikita ngamin nga ilalike nila kay ko, Ay nakumare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Hoy, Dario, Ne, apay nga hoy, kunang magkanyakon. tapno amom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Kaya napintas Apay, anya ti parikot mo In-like ko lang mo Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost, di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao, nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lang manin ako nakon. Di ta ka man langay. Anya? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina, gapo itimpos ko? Wen! Iso dayta tinadamag ko Taapay nga tang. Ay naamumutan na dya bakit? Umapal siguro ata napintas dagiti ipupos mo a picture mo iti Facebook. Kat no isuladay tati pakarurudan na kanyak. O, di ang post mo. Ay na! Iso asaan ang makapupos iti picture na ngamin kurat-rat ang tirupa na filter kaya? Hoy! Mga naka, nariga din. Awa bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amukon ti aramidak kumare. Ha? Agusarak man mat iti filter, tapno man umubingak mat basit, nga uray iti ladawan laang. Anya? Wan, kumare, akas iti aramidan dagiti daduma, nang rona iti dayjay ngagbibisin. Sino? Tidakdak ka matam. Sino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpost at the filter na. Ay nakumare, ni Sheila ubing pay. Iso nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Saan akas kadata abaketan? Iso asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na? Kadakwa na kini bakla. Ngamin, adayo abak-baketa ngam isuda.
gustoy. Hay! Hey, ape nga gungungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday ti cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit pictureak, tapno adda ko mamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga ron ti maramidam nga eh. Papasulam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Kit bumakbakit ka nga rudan. Anya? Iso adi mo pabasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga iso dahi tan ti rupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter ti usaram. Saan nga agkuray? Maawata. Anya, gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare. Tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga uray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti camera na ti cellphone ko. Anya? Ay na kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak ngarod kan ka, bakit tan? Aklunan talata ka din. Alangan agumatang ka laang iti cellphone mo, tapno ada pagsilpem, tapno agrup-ruba ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di mapano paggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin na ito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis saya man ti panagususar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Ay, anya kalaki din na ya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapable. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan ada baklaken sila. Ah, No ti pagarup da, kat isudala ang ti maka-i-post iti ladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impose na. Ha? Asino nga iti bagbagam ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard ngamin tapno agbalin lang nga ubing tilangan na. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso mo lagay maging matang iti baro o cellphone na. Tapno adala usarin na pag-picture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang imisulat ta. Bakit divina latta ti picture na? Ure naka full filter. Ay, makapalak kaya. Anya mo ten manang Sandra. Baga aman ni Mang Divina. Sana bali tagayam kayumet. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Ay, wan nga rod kas laal-alya. Ay, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day takin kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin gadi nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay, di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalata aklon hindi pa nagbaket na. Wan nga rod, kaya't namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay ay filter ay ti solusyon. Ay, una yun, nabakbaketan. Ay na, pangaasim man bagay. Tenggan ti bagbagak. Ha? Siya nga sa awam ti mababain. Kapo iti nalabas sa panagusar mo iti filter. Tapno mo man niya. Pagkakatawaan da kan dagiti tattao dito lugar tayo.
kapu ka nagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalat ta ka day. Bakit? Kisayam kumamit ti filter na Kasla kami tin alalya. Saan lang nga may sawan no dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda bakit? Ay na, mababainak pa yan. Ay na, kas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam keti. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. Ay namare, saan daw kumamasair iti daytoy nga ibagak ha? Ha? Podno, ti imbaga nila kay muken ka. Ngamin, uray siya, kado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analaka ti mangsapulkan ka? Ngamin, sa bali ti rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook, ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kabat gayam ti masabat ka o di bina. Ay sos, yung baglaki din da sa nakatimbaray. Anya? Saan ka nga minanairupaan? Ah, nagalas mo tanday tanga ugali yung. Ay, saan mo? Ibagbagak lang ti pundo. No makikita nga minag iti picture mo, nga ipupos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-fall ti filter mo. Ngam iti personal. Ay na, pakawan na. Anya? No kasjay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamit ang palaluan at i-filter? Nga may makapakigtot ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka. Saan kamutin siguro mas daaw, bakay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka. Asaan ka unay iti filter? Ngamin, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rubam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka. Manutawan maun. Iso nga aklo ng latan bakit akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan ako nga agusar iti filter? Sabang. Makadlawak itaman pa'y akas lain sardeng mon ti panagpupos mo iti pictures mo iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipopos ko. Ngamin, kasta unay a filter na. Napanunot ko husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin pudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Di sakto laeng. Saan akas iti ipupos mo? Akas langhel mong samag. Gusto na ita nga imbagam bakay. Sarde nga mo, ti panagpupos mo iti ropam iti Facebook. Ngamin, saan ang makaiayaw bakit? Wala kay. Isardeng kon talaga. Saan magkidya maiparit nga agpos ka? Iso na lang, tadya kumamit natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan lakay. Manipod ita. Saan akon nga agpost. Ken aklo na kon akas to'y tibagi. Abakit akon.
nga oray anya ti filter nga usarak, ad-addakit di apo mahangit ti rupa. Ket ad-adda pa'y abo maket. Nasayaat mo, ito na panunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubing? Ti kausar mo ti filter, numapugaw ka, narigat kanton ang mabirukan. Ay na, makapakatawa mati istoryam lo siya anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met. Kas kunada nga ron, laughter is the best medicine. Ang diyo manan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat ngamin lo siya anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurasaon. Mga no panunutin da nga isunat tikat katawaan ta. Anya kay laki din aya tatang. Anya kumangay ti bibiyang tayo kadakwada. Sa may sam, awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang mat iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan da kita akaaruba tayaw, anak ko. Sino ti tantan awam, kurason, bakit? Sino kumapay? Dagiti kagugura ka karo ba tayo Aywan, dalo siya kan Tata Jose ti lumabas. Ay, nagbayat kit di ti kakatawaan da itay limabas da di ti paraangan tayo. Amang ano data matikat katawaan da. Isong mati ko na, agasam ngay, tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit da kita tawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? At dati na panunot ko nga aramidan ta. Bakit? Anya ngay data na panunot mo. Anyang aminantay ko na mga ibagam kanyak nanang. An-anwan nyo dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay anak. Basta, adda pang usaran mi kadagita nanang. Anya, Di ulatan bibiyangan nanang. awan mo't ma-repair dito'y balay. Anya kay lakit din. Ay nanang, nagdagulit kayo matain. Mas daawak lang amen. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidon iti asawa. Anya timbaga ni nanang mo kan ka ikay Rolly? Salsaludsudan na. Nuan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen, Anya nga ro timbagam kan kwa na. di ka madanagan. Saan ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Narigaten, ang mga nukontraan naman. Ay sigurado day ta Ni nanang pailang matikunam. Kontraan na la amin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge ko ti flashlight. Tapno ad aramatan ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak aminan na masapul ta. Nasaysaya at pa kasta. Kita laang no sa dino ti pagnaanda kita akaaroba. No maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka din, dagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan lo siya. Saan ka rin nga imbagakkan ka? Adi nakawawagan iti bunita. Buni, kunamlatan na. O sige, boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka dit ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sa baling nga rudyag parparik na kanya. Anya day tang agparparik na ken ka aya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan di paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga rod. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudnaw ti atat ko. Kan may sa,
Itian niya kumaaga po nga aladan da, friend. Anda siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amomot na kita nga agasawa. Sensitive dala unay. Rabieng, ngam adda kayo kay laang ni tiruar, role, corazon. Anya ti silsilawan yu aya. Anya ti aramidan nyo dito ruar, nanang? Nakitak nga men nga adda ag silsilaw. Iso arimwara. Takayat ko ang makita no anya. Anya kay lakid din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, Rabieng. Huwag nga Rod, saan narumbang agpuyat kayo? Haguray kayo. Di yung ibaga nga aladan nyo ti paraangan tayaw. Iso talaga ti plano mi nanang. Anya, sa dino nga ro di pagnaan nagiti karo ba tayo no aladan nyo mat ti paraangan tayo. Kat amuyo mat adito iti dalan da. Ay, kat diskartida matin ano sa dino ti pagnaanda. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka, korason bakit? Kita hamti inaramid ta nga alad. Panag ko na, epektibo da itang. Anya kalaki din na ya bakit? Sigurado daytan. Sigurado ang masorpresa dagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Awanan ti pagnaanda. Gonggo nada ah. Ang damat ni nanang di tarwar. Anya nga itar aramidan na di tabig bigat. Anya kumapay. Napana siguro kinita ti alad ngay naramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawaam, Rolly. Amangan kidi no plano na apaikat ti inaramid ta nga alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napanda kidi inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako nakon. Ay, nanang. Kita nyo matialan nga inaramid may tasawak. Anya kay lakid din aya, Rolay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katuen, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayo. Ay sana po doon na ita. Saan da kayo aguraon nagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin, saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Amom anak ko. Nasayaat dagiti karuba tayo. Panag ko na kat da kayong agasawa ti ayan ti parikot. Naibus gaya man ti asukar tayaw, Lucia anak. Mabalin ka di nga ibawon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang yu aya. Gumatang ka din iti tinapay. Tapno da ikapi tayaw. Anya pa, tatang. Day talaeng. Adto ti igatang mau. Ay na, idulin nyo kit di ti kakaiso akwar tayo, tatang. Adda pa'y magtikwartak dito Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka kaday, anak? Wen, nagsweldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang tikwartak dito tatang. Malanga raw, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account. Oh, Lucia, sa dino ti papanam? Mapanak ko magumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnandita. Awanan? Anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't gamin da kurason, ti paraangan da. Anya? Wan, naklatak nga ron itay bigat. Tawam mo't ti mabalin na pagnanda tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya laki din dagita nga agasawa aya. Talaga samot din nga aguuyong da. Huwag nga rod,
Nalipatan da siguro. Nga itilikudan ti balay me, ti dalan da no mabanda iti bangkag da. Anyamot nga ta ti marik na no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual Makiapa da manen. No siyak ti sika. Ano sampay laang ti magna iti ayandan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Nay, apay nga itakala ang anak. Nabayagan ka mo daging matang kat asidaglang mo ti store. Wan ta iti ayandaan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay laang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya, Awanan ta inaladan ti lokong agasawa. iti anya kumaga po nga aladan da. Kat amo damit nga adu tayo magmag na ijay. Amo pa'y kadakwada, tatang. Awan mat nga rud ti karbangan tayo ng agreklamo, ta dagadamat nga minday jay, tatang. Ay una yun dagita nga agasawa. Anya ti aramidam, nanang. Dadadaulam mo tanti alam nga inaramid me. Sana nasaya ti kasta kapanunutan niyo, korason, anak. Ay nanang, naawan ti dadto mga aramidan niyo. Maturog kay latan. Sana rin taalat nga inaramid mi ti pagtripan niyo. Ay na, di kay kumaagbalin adaakas ka dagiti karo ba tayo. Taintun tsimpo ti rigat, isuda ti ad-ada at tumulong ka da tayo. Tulong? Sino tinangibaga ka sa pulak ti tulong na kita kaaruba? Ay, anya kalakit din. Ay, basta! Sardagan nyo rin tararamidin nyo. Tano saan? Ipulong tayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikati alad, nanang. Wala, tapnada pagnandag iti karuba. Anya kayo matananang? Iso nga rod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadailin nyo? Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. Apay, anya ti aramidam? Basta, di yung dadailan ti alad. Kay kumaagar aramid iti pakaibarbarangayan yo, Role. Ikatan nyo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karuba. Ay, dahi tatisan ang mapasamak, nanang. Kaya tiyo ka di man ti sumango iti barangay hall? Di kay mabain kan ni kapitan? Iten niya kumaga po nga agreklamo da. Kat daga tayo mati inaladan mi, nanang. Anya? Ulitag, nanang. Daga tayo ti inaladan mi. Uray no nagatayaw. Panunutin nyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang. Nagadun nga imbagayo. Kasano nga road no dumtang to matigundaway adi na kay palubusan dagiti karuba amag na iti parangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan yung matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie friend. Won, tadi-tadi dalan da kurason mapanday di bangkag da. Anya? Katap numarik na damot, adi narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kasama ti aramidan me. Won, tapno agnakum da. Laklakayan kan bakbaketan dan. Ngam kasta pay lang ti aramidan da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit dimat friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta, ti naramid ka anak kan manugang na? Kutuwa na. Taitayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibagay din na minsan na nagsabat kami iji paradaan. Kaasimat nga rudaan, ni Auntie Marta ama iramraman, iti kalukpan dagita at tao, friend.
more kakadiro, lay, lakay. Wan, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asan ko apinasyar dagiti mulak. Sumurot akon Awan matla ti aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kaya naglaba ka. Nakapaglaba mo tin Ay kat magkita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan? Agluto ka langan iti pangaldawan tayo. Ang damot ni nanang. Anya ka laki, di na ya bakit? Adayo anayim imas tilutom, ngam tiluto ni nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Ruli, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay, Lukasta. Awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balayda. Husto akaday. wen nga rod nanang. Masurunak iti day di tao. Amuda lang aruda na sipod pa'y kati ti dalan me. Daytan ti ibagbagak anak ko. Daytan ti bunga ti dakas nga arami Joe. No anya man ti marikrik nam ita. Kasta mo ti marikrik na dagiti karuba. Idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang, Malaa, ag-practice kayon at umayab. Iti kasta, saan masapol amag na kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Wan basnay. Promise. Awan asawa. Mamati ka kumaiti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasaya at no kasta. Kayat ko laang asiguraduan. Ngamin, mga no ay ayaten ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagam ko naktumay. Podno ti bagbagak. Kanjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayatay. Agyaman ako na iti day nga imbaga. Agyaman ako na ito nyo. Anya? Nagkapu ka man na ni Jayan ni Basnay idikalman, pare? Wen pare, ngam pangasim saan mo ko mga ibagbaga ito uri asino? Ang mga numamon ni Jonah, narigatan pare. Ha? Ngam sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak mo ito kwa na. Kaya't kung agwin na swas kami. Anya? Day tatipod no pare. Naumakon ka ni Jonah. Awanin tayat amarikrik para kinkwa na. Unay kan, pare. Gapulang iti babae, kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespeton kumamit, pare. Ay na, pare. Kasano nga respeto, kahit awan nga ro din tayat amariknak para kinkwa na. Sos! Adakin ka dahi pare. Makamu ka. Anya? Rabiin, nga pumanaw ka manan. Papanam. Adda pa panak, kundi mo damagan pa'y. Dahita tijak kaya't king kakay. Amin na papanak, masapol na damagan. Masapol ang mamuam. Nya kamutin. Anya? Live-in talaga Santa pa'y ama ko na nga gasawa. Ngamin, awan pa'y papilda. So di nakman, bagkalin sikat, Jonah. Anya? Siguro, adda babaeng anya. Dahita, ti paglaingam. Agsuspitsa. Dahita lang, tambong may baga. Wan-wan no saan laang ti isong bat mo. Adong amom. Kita ka man langan. Ne, da kayo matgayam, nanang. Wan, imayak tapadigwan kayo iti sidaan. Ay na, agyaman ak unay nanang. Ngam ne, may sakmot amangan. Awan ni Tonyo. Awan nito niya. Napanan na katrabe ay. Dakam mo nanang. Damdamagak itay, no sa dino ti papanan na. Ngam sa bali mo ti sungsungbat na. Anya, ay una yun ti anak ko.
Sa di numan nga tan tinapanan na. Ang mga nunapan manen ijay ayan dagiti barkada na sanger. Ay na, nasaysaya at no ijay tinapanan na nanang. Ngam no day taapan agbabae. Ay niya, Maditi agparparik na kanyakat. Ngam jakpay kaya ti agsao. Ngamin, awan pa'y ti ebidensyak nanang. ay niya. Pasensyakan to nyo. Ngamnasken ama amuam da ito ibagakken ka. Ha? Ne, anya day ta, bas na Pasensyakan, gaputa saan kan ngay ayatap, ulbod kamit gayam. Adamit gayam live-in partner mo. Ha? Kunak lakit din no si katilalaki ang makadwak iti tungpal biyag. Ngamsan med gayam, ay salbag ka, ulbod ka. Mabit lang. Uwan, pudno nga the live-in partner ko. Saan ko nga ayatin ni Jonah? Awanin tayo at amariknak para kenkwana. Ha, ulbod, di ko namkit di, kaya't mo apaggidanan na kami. Di ta ka manlangan. Ayun gayam, dayto yun ti maudi pa nagsarita ta. Pangaasim, tadikan agpakpakita tay kanya. Anya? Anya? Gapulang iti pan nakiwin na sos ni Basnaiken ka, daytan di pagparpari ko tampare. Ay, uwan pare. Kaslajak maklon na dyan ngay naramid na. Ay sos, unay kan aya pare. Ay kat natural lang agsakit at talaga tinakam na Ngamin, iti sabali pa lang matatao tinakaamuan na nga adda gayam kalibin mo. Ay na pare, no siya klaang, urnusam kit din ti amin kada kayo kini Jonah. Anya launay ay ngamin ti mahal alam iti babae. Ay, basta pare. Nagsakit tinakam ko. Kun may isa, naibagak mo't idinkin ka. Nga awanin panagayat ko kini Jonah. Sana ya pare. Kunam laang dayta, gaputadan babaim. Ay ngam no awan, maayat mo medlaang itipod no ni Jonah. Ay, saan pare? Saan talaga? What? Atap mo nga da babae ni Tonyo? Wan mare, iso talaga ti instinct ko. Ay kat, paliiwam adamok mare. Agaramid ka iti dami account. Tapno maamuam no pudno nga adda babae na. Ha? Wan mare, uray kitaam, matiliw mo day at Tonyo. Wan nga agpaisoan niya. Paiman, agaramid akman? Wan mare, kalpasan na, kundi chat kamat akanukan kuana. Di ka lagpadlaw tapno matiklom. Makitam no anya ti pudno, ha? Makitam no talaga nga agbababae ti asawam. Ay, di ka live-in mo ko nagkuma. Saan mo pa gayang mga asawa niya? Sorry. Aday ta, nakaaramid ako ni ti dami account. Oh, ay katkargaan mo tan ay ti kunkundit profile picture mo. Tapno saan nakadkadlaw asika. Wan nga agpaisoan niya. Urayan niya ditan. Basta da profile na. Tapno saan madlaw ni Tonyo. Ikat mo to mata. Yes! Nanay. Naragsak ka. Siguro, pare. Adda manan baro a chicks mo niya. Ariglado pare. Adda talaga. Anya? Kita na ito. Isupay team mo na nagchat kanya pare. Ay sus. Nagpintas siya. Kasla artista pare. Na, kahit ar-ar mamanan. Ay, katuwan na pare. Apay, kapoy.
Ay, sos. Sika talaga, pare. Sakit mo sa daytan a kinababaero. Si kakit di mo't pare. Palipas oras lang, man. Kan pangasim tadi kagitandanon kan ni Jonah. Narigatan. Kahit kunak man no awanan di panagayat mo kan kuan. Ay kat oray pare. Ang mga no panawan nak. Awan agluto ti kanak. No di lang laeng. Ha. Ah, kaya't mo asawan? Adda para luto? Adda met pangpalipas oras? Ay katuwin na pare. Anya nga ron. Kat gwapo tayo man. Oh. Iso a babae pa higit din ti umunang agyat pare. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ha? Anya ka din na itang ibagbaga? Awan babae? Adda nga may tinakaibaga kanyak. Nga adda ka no kasinsin narak mo ili. Ay awan. Sana pudno da ita. No patsyam. Ay kat patsyam Basta siya, awan babae. Kasta ti pa nagsasaurag iti lalaki nga daramid na. Kasta. Anya? Di ta ka man langay. Ala, pumanaw ka no di mo kaya't adang ganti ibagak. Ay talaga pumanawak. Nakmanlangan na dyan danana. Makapawan ganas na gawid dito. Kasangsangpit ko pa ilang kastaki din tibagbagam. Di ta ka malangay. Anya, pinanawam ni Jonah gapula ang tadi mo kaya't adenggan ti bagbagana. Winanang, marang-rangak. Iso pinanawak man langay. Anya, Kasano mga amin? Kasangsangpit ko pa ilang isoki din ti mapan na ibagbaga. Sino kumamit ti sana marurod ngay? ay natunyaw, saan ka marurod nupudnaw ngawan araramidam. Ti kunam kitday, marurod ka, gaputaadda talaga ti aramid mau. Nanang. Wan kunam, Ay, awan dar aramida ka saan anasayat, nanang. Saan ko pa yung nakita ti personal na kacachat ko kay? na, adamanan ka chat mau. Ada nanang, chat lang mit kidi Ay sus matungpakan si katunyaw. Ha? Chat lang may ngayon ton kwan, sinabat mau. Ay, adamanan ang makaungot ni Jonah ka. Pinanawak ni Jonah sa awasaw. Sa ita, da kayo umait, nanang. Pumanawak man dito yan. Sabatik man langin da ito chicks sa kacachat ko. Anya? Kano lang idinag-chat daytakan ka? Ngamita, sabato mo? Wen pare, magagara na ngaminin na makakita kin ko na kay. Unay ka na ya, pare. Ipatay mo nga talaga no awan babae man niya. Si kakit di mo't pare. Saan mo ta? Palipas oras laeng kunakmanan pare. Palipas oras ko nam nga mairwam munton daytang aramid mo. Kasi man ni Jonah nga agan anos itinanam. Ay kahit no saan na makaanos, ay kahit pumanaw Total, at damot na ito'y kacachat ko. Maring labnak mate. Minuto nga itachat nak. Nag-sweet pie ko naman, George. Anya? Awan na da dya, Jonah. Adayaw, no ikumpara kiti checks ko. Oray ni Bas na, hindi. Awan na. Ay, sus. Makaamu ka man langin, pare. Di nakmetdenggen nga uray anya ti pamagbagakan ka. Sapay la kuma, ta saan amaamuan ni Jonah day tangar aramidam. Oh, anya? Nantiklo man ito nyo? Wan mare, ididamo pa ilang nga inchat ko, natiliw ko nga da talaga ti babae na. Ngam di na pa'y amo asi kaday ta? Saan pa ya? Ibagbagak nga ron nga agsarak kami. Kat nagwanmat, ti awanan bain. Anya? Ay katuwan agsinarak kayo, tapno makigtot iti uray la unay. Wan mare, agsinara kami kanukat inton Sabado.
Apag isaw nga awan trabaho na. Anya? Ngam kalpasan ti pa nagsinarak mi, panawakon ti salbag a babaero. Jak kayatan, kasla akong maag nga agan-anos kan po na. Ay katuan mas daawak man ngamin kan kamare. Luklukwan na ka lang arudan. Rupa kan rupa pay. Engam, di mo bayla panawan. Ay saan mare? Panawakon na talaga. Nauma akon. Nih, itayak pa ilang dito eh. Ngam awan mo din yung babaya kasi narak ko. Saan samot ting mo may? Oh, apay? Ah, Saan mo mauray ti babae akasin narak mo? ha? Jonah? Siyak day babae nga urayam. Daski ka talaga. Ha? Talaga mat-anak pagklan ka babaero niya. Anya? Inaramid ko lang day adami account. Tapno maamak no pudno nga ang babaeng. Ha? Naamak ka talaga ti hustong augali man niya. Saan lang adjust a babaero ka? Maniyak ka pa. Jonah? Dapulaan ta saan mo nga amo asyak ti kacachat mo? Agsandakit din iti naked kas kadaan niya dita? Ha? Tapno pa nga'y ayom iti babae? Siguro. Kas jay tinaramid mo kadagiti naglabas a babae man niya. Jonah? Sana bale. Imayak lang ditoy. Tapno ibagak da ito'y kan ka. Panawan kan! Ay, sana Jonah. Pangasim. Diyak mo ngamin amo asi kagayam ti kacachat ko. Sumardang ka man? Dami account lagayam ti makatitlokan ka, salbag ka? Di ka man langan? Tawanan. Jak lapat yun day ta alwam pare. Awan pare, awanan. Pinanawan na ko ni Jonah. Anya, pinanawan na kan. Awan pare, jak laim pagarop. Nga isumagayam ti kacachat ko. Sus, agore ka man. Jak mawatan ti pagbagang pare. Kwa pare, inaramid na lagayam day jay nga account. Tapno matiklo na kita raramidag. Siyak may tatanga. Incachat ko man. Nagsisindak pa iti picture ko pare. Jak amo nga isumagayam. Saus! Awan ang road. Sana nagkurri ti kinababayro pare. Ay, naawan mon. Talaga nauma kanya ako ni Jonah. Uray agpakpakasi Awanin na talaga pare. Pare. Agore ka. Denggan lang pare, denggan lang. Amon pare, maaglaang ngamin ti babae amakaano si tikasken ka. Impaturay mo met ngamin ti kinababaerom. Anya nga ita. Awan lang arod ti uray may sa anakaanos ken ka. Pagbababaw yakti naramid ko pare. Agbabawi ka ang naladawan pare. Ibagbagam idi nga awanen panagayat mo kin ni Jonah. Gaputan tan babaem. Itata pinanawan na ka, sangitam. Ay, sos, no di ka ba ikidimaag Oray sakitan tinakam mo, pudno mo ti bagbagak pare. Pare Carlaw. Ay, pudno timbaga tigayim mo kan ka. Maag ka. Ni Nanang Mike. Di kanto mga minmap na kiti may sa babay. Nagsingpat ni Jonah. Oray saan kayo pa'y ang nagkasar. Ar-aramiden na amay na pagrebengan ti may sang asawa. Ngamanya nga itinaramid mau. Nanang. Di ka ba numayagsin na ay dito'y balay si Katunyo? Basol mo matla, no apay akasta tinapasamakan ka. Day tanto ka kinababairaw, salbag ka. Ikarik Nanang. Agbalbaliw ako. Ay saan? Saan ka nagbalbaliw? Agornong kakit dia iti ado a babae.
Ay, dami account lagayam ti makatiklukan ka. No saan pa'y nga inaramid ni Jonakan katikasta. Tol-toloy mo lata. Iso nga ita, gondaway mo ti ag babae, uray manaw. Anya,